Дагы бир жолу ассаламу алейкум. Урматтуу кыргызстандыктар, YouTube көрүүчүлөр, Универсал базарынын катталуучулары. Биз бүгүн 27 сентябрь 20-жыл Нукат мал базарында кайрадан жаш өспүрүм торпок унаачын эркек ургачы бардын балаларын көрүн аракет кылабыз. Андыктан биздин каналга жазылып, видеону алкын сөзсүз көрүңүздөр. Азыр кезек мынча эки эркек торпоктун бааларын билсек. Канча экен пулу мына эркек торпоктордун? Пулу канча экен? Yok, bana alsın. Bunu var. Gözüm sırayı. Sigir. Aysanız koşanlar. Kaça pul öyle? Eköne 35 minden 70 ming сурап атыптыр эси. Бирок 20 миңге сурап атат. Жакшы. Канча экен торпоктордун баасы? 25'te otan karadı. 25 кат. Экөө тең эркекпи? Urgaç. Экөө тең ургачы. Ургач торпоктор жазгы 25, наркысы 22 миң. Жакшы, базарыңыз берсин. Ба болду? Жакшы. Канча экен торпоктордун баасы? Канча мындан пулу? 30 миң кем бар дейт. Эркек торпок. Шеригиче? Ол наркы экен, жакшы. Канча экен мына ала торпок? Ала бука. 25 kan. 25 миң кем бар. Эркек ургачы? Эркек. Ала бука экен, чындап эле. Ала бука. Ба болдубу? Канчага бербедиңиз? 23 миң бербедиңиз. Жакшы. Андай ала буканы билсек. Канча экен мына? Канча экен ала бука? 35 миң кем бар. Торпок. Ала бука деп эркелетип коебуз. Канча миң кем бар? 30 миң кем бар. Канчага бербедиң? Ба болду элекпи? Нукат мал базар дегенсиз. Жок, Универсал базары. Канча бунун пулу? 27'den bu. Алдыңарбы? 20. Жакшы. Канча болсо сатып бересиңер? Жакшы. Булар бир жашарларбы? Бир жашарбы? Бир жашарга жетип калган, Күздөгү торпоктор болсо керек. Канча пулу? 38 kan. 38 миң кем бар. Эркекпи? Эркек. 38 миң кем бар. Салыштырмалуу. Бир кыйла түшүптүр базар. Мына өспүрүм торпоктор арзан айтылат. Мына ала жазда торпоктор экен, Канча экен пулу? Kaysa? Мыналар. Экөө. 55'te. Экөө 55 миң. Tam var. Сиздики канча? 38. 38 миң. Жакшы. Ба болду? Жакшы. Satılат, satılат. Канча экен мына көк торпок? Канча экен? Kaça biraz? Жок, пулун айтың. Эркек ургачыбы? Ургачыбы? Бука экен, Наркыча? 30 kan var. Бул канча? Пулу канча? 30 kan var. 30 кем бар. Жакшы. Бир кыйла түшүптүр базары өткөнгө салыштырмалуу. Канча экен мына торпоктор пулу? 35 миң кем бар. Бир жашар, Өткөн бир жашардан. Бир жашарлар 35 миң. Сиздики канча экен ака? Эркекпи? 32 миң. Жакшы. 32 миң. Була быйылкы торпоктор ака, жаздагы, сиз карап турган. Kaysa ben bilmeyeyim, Brönük'ü. Бирөөнүкү. Канча экен сиздики мына торпоктор? 40 миң кем бар. Жаздагы торпокторбу? Ба болду болбоду? Böyle yaptı. Жақсы.
Bunların yaşı kaçta? Ne ukam? 1,5 yaşar menimçe. Pulu kança eken? 45 mi kem var? 1,5 yaşar ha? 1,5 yaşar. Yaxşı. Bunda torpaqlar bari bir adamdan eken menimçe. Kança baş eke? 5'te. 5'te. Ya bu yılki жаздағы torpaqlar mı? Kança eken pulu? 40'tan. 40'tan. Var da erkek be. Bazar bağıldı mı? Yaxşı. 40 milyon kem var deydi. Ya kunazların yaşı 1,5 yaş mı? 2 yaş adı be? 1,5 yaşar ha? Kança kem pulu? Kança? 33 yarımdan beri beyt atken. Özümer kança dedinger basın? Bir 34 dedikiler. 34? Elleri alıp satkanlar 3-4 sıra etmiş. Narkısı kança eken? Eki öten mi? Bas bir değil. Narkısı. Odam bilmeye bu şey, odam kaç Ve siz ha, iyisi başka. Arkandağı. 33 görmedinizler bundan ha? 1,5 yaşar kunazın. Öte жақсы sındı, başı daha жақсы. Tenis sak. 33 gün vermedim beytesi. 34 gün olsa veririz be. 34 gün olsa veririz eken. Bazarınız versin. 5-6 insan tanaka bulsam 5-6 kemi var. La yine bala bavolta var. Özü voltat. Ha yenesi özü. Kança eken pulu? 46 yarım voltat. 46 jarım. 46.500. Caman açmadım. Siz kança dediniz bu aslında ki? 500 som talaşladık o. Ha 500 som. 47'ge putu degen anda. Zettigen. Жақсы. Мына ургачы. Ала турпоктун басын берели. Ukam канча экен мына турпок? Мына. Канча экен? Айтсаң? 33 gün kem var urgachı. 1,5 ha? 1,5. 33 gün kem var deydi. Kança eken bu? 25 kılıçtı. 25'ge bağıldı o. Surata o. Berip aytasızbı? 25, 1,5 bundağı. Olar, durasın orada. Kol erkek. Kança eken pulu kunazlar? Abla 40 milyon. 40 mindən. 1 şar ha? Evet. Ha, 1,5 şar kunazlar 40 mindən deyip bası. Bağ oldu o? Ya suradı mı biri? Suragan bana aytın? 32 milyon suradı dedim bana. Жақсы. Jaşı kançada? Aldın arba. Bugün aldın mı? Yok. Жақсы. Jaşı menimçe 2 yaşar. Ha? 1,5'dan ötken, 1,5'dan ötken. Kança pulu? 45 bin kam var. 45 bin kem var. Bağ oldu o? Baba tata. Жақсы. Bazarın aldı versin. Qaysi kanal bu? Universal bazarı. Universal bazarı. Sizdeki kança eken kunasın? 35 mingga baho bo'lyapti bermaydi. Tok, realniy baho. Jaşı 2 yaşar mı? 1,5. 1,5 yaşar. Kança suradınız özünüz? Kança kıldınız basın? 40 ming so'm so'ra. 40 bin so'm. Bolanikilarni bitta tortib qo'ying. Yaxshi. Bundan bilan qo'shib. Жақсы. Kançaga berip aytat? 35 bin berip aytat deydi. 1,5 yaşar kunasın. Жақсы. Salıştırmalı bugün bazar bir kıyla. Kazanlar. Nima qilyapsiz do'stim? Vaqt yo'qkin olaylik dedim yo'llarni. Kança eken kunasınların bası? 1,5 yaşar mı? 40 binden kem var. Sizdeki dağa? 1,5 yaşar kunasınlar 40 binden deydi bası. Bağ oldu o? Kim ayakkabı? Buna alası kança eken kunasın? Olası mı? He. Olası 35 bin kamı var. Bunların yaşı 2 yaşar yapardı tekize. Yaşam yetip var. 2 yaşar jetip kaldı. Alası kança? 35 bin kamı var. Bulça?
Belgileri 35 mindən də var. 35 mingden kem var. Yaxşı. Bazarınızı versin. Bol oldu mu? Allah desi olacak şu. Bugün bazar salıştırmalı kanday? Bugün bozorga solishgan serobchilik, Arzançılık. Arzançılık. Ha. Şunda arzon bo'lsin dedim. Ha, arzançılık. Arzançılığı buluversin. Yaxşı. Mana men mana Ha. Ha. Boldu. mol. Ertaga men televizorni ko'rishim kerak da o'zimman bildim. Boldu. Görəslər Xudo xolasa. O'tganda men doshim chiqibdir xolos. Ha. Özünüzü ham ko'rsatib qo'yam, boldu. Hovlisdan tartib qo'yam. Yaxshi. Qancha oldu şu pulu? Qancha? 55 mingga so'radi deydi. O'ta paroda. Bunlar qancha ekan? Qaraka. 45 ming. 2 yashar ha? 2 yashardan o'tganmi? Oldu o. Qancha oldu? 36 vermedingizmi? 2 yashar ola qunasın. Bu yil buqadan qaçqan ha? 36 mingga berdim aytaysiz. Yaxshi bozorlarni bersin. Qancha ekan qunasın baz? Qunasınmı tuğanmı bir ekan? Aldınız mı? 40 ming kem var. 40 ming kem var. Sizlarga? 59 verdik. Qanchaga? 59. 59. Yaşı qanchada? İkincisi boyunda var. Ha, boyunda var ikisi, yaxshi. Buqadan qaçqan ekan ha? Qanchaga bu berasizlar bo'lsa? 70 ga? Oshib ketmadimi? 75 olsa qalgan. Ha, yaxshi. Yaxshi. Bozorlarni bersin. Biz bugün 27 sentyabr 20-yıl Noqat mal bozorundağı o'spirim jash torpaqlardı, erkek jana urg'achi va bunajinlardan bolalarni bilib berdik. Aniqdan bizning kanalga yozilib, videoni orqali ko'rib, o'y fikrni kommentariya qoldiringizlar. Biz xo'shlashamiz. Ko'ngil bo'lganingizlarga cho'ng rahmat.